khazani takukte bukuk song nong ni bage haina hai ang job ko talpi fepika mo ongkha central government job joto Indian ni boro rok no o jaga o apply khlaiman nai jara job khlaina ni bage nasingi tongo ba job khlaina ni bage musung tongo central government job nong ni bage belai khino kaham tui fepika o jaga o norok apply khlaiman nai haike phadi jara bisi tui gyawui ang je nangoni no norok no sawi khanara nai tei funugui thangnai okay haike phadi naidi pulemono mo job o job ni je submission online mo ungkha start khlaijangai 1 December 2025 to 31 December 2025 joratei mo bini dates for submission of online application form mo khlaijangai miso aikenadi bini last date bufur ungai bini last date receive khlaijangai online application form ungkha 31 December 2025 joratei tei oro rejak tongo nadi mo bini time rejak o time ni bisingo mo khlaijangai means no horni norok 11 ta jora oro apply khlaimannai okay that means no 11 PM joratei norok o jago apply khlaimanai last date ungkha 31 December 2025 ni okay they haike naidi tekaisa rejak tongo last date and time for making online fee payment naidi fee inge norok busu joratei rimanai fee hinga gai norok rimanai 1 January 2026 almusuk joratei norok rimanai haina hai jora rejak sajuka oro 11 PM joratei horni 11 PM joratei okay adi norok baksa confuse mano norok ni form application form norok o jaga o apply khlaimane busu joratei this month ni 31 December 2025 joratei okay and then norok apply khlaimane pore nongni fee rejangnai ni jora ungkha last date bufuro 1 January 2026 11 PM joratei okay musu joratei nongni application form ni fee rejangnai payment khlaijangnai mo time rejaka epore nadi dates of window for online application form correction including online payment of correction charges nadi o jaga o baksa ni kemoni jodino kuno mistake ungui tongkhai borok correction khlainani bagui jona rejak tongo busu joratei nadi borokno haina hai rejak sajunai 8 January 2026 to 10 January 2026 haina hai time rejak sajuka musuk 11 PM joratei a date ni okay tai tentative schedule of computer based examination nadi computer based examination mo ungnai bufur ungnai oro date bordi rekhamna February to April 2026 no bisingo no nongni exam ungui manai computer based examination okay haike norong ni bagai exam bo o jago date ririkha je bu mano norong no exam na hajangnai okay haike tola thangai nai tei tamo tong je important ang abono no norong no sawi thangnai o exam na hajangnai bo SSC ni base 3 je noro exam re family hoito bakse seria khona ba je renai ke borok semano je buyung tikena harjana mo SSC type base mo ake exam harjangai okay dai mo apply khlaijana form unkai bengtui en harjangai mo accept khlaijana enkai jotona online base okay only online mode only ni saka okay nadi computer base mo exam ungai nadi ojaga tamo nadi noro je exam runani thama ajaga norong no option rujaka 13 regional language nongni je o jaga language o bisingo je nang nini bujimani ba simanmani ba samanmani amoni bisingo nang kaisa oro selection khlai nang exam o computer based online nang oro exam khlai mana rui mana nadi tam language ja kongham nadi oro English Hindi modo common no and then tongnadi Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, 13 language joratei oro rujak tongo total 13 language o jago
select anyone select claim manai computer based online exam run bage okay the ozagana di oro kwbang mani test ni bage result tongo norong pdf kori ne manano ang amsuk sanin thaya belekin jora logi thang okay age tola bote bo thangnai tola thangnai nai age na di oro pay scale bahai ke norong manai busuk manai pay level engkha 3 starting tongo na di 31,700 to 69,100 for all the posts joto post ni bagino mo mohai ke nongi pay level 3 wo no salary result okay na di vacancies the details of vacancies are as follow na di ojago male bo rimanai female bo rimanai jara ojago job apply khlaine bage musungui tongo borok baksa confusion ni mano jemo ki sudu solane bage simda naki burine bage na di both of them na di jotone bage no mo kebo kaisi ni bage ya jotone bage no toma salang tu toma buring tu jotone bage na di ojago na di male ni phasingo tongo na di bs bo busu tang jona na di sc st ubc ews ur mo hai kubang ma tongo ojago okay joto category ni no ojaga tongo nizonung SC fano belong khlai to ST fano belong khlai to ma hai kai kubang ma category ni oro joto ni bagano job talang jani to okay tai female buri rong ni bag ba haino SC ST OBC EWS UR ma hai kai talang jani to oro nor joto no nai manai okay nadi BSF CISF CRPF SSB ITBP AR mo hai joto no ojago talangai tongai nung jefu apply khlaini ni thango ajago nung bubuni bage rena musung nung jotono oro apply khlaini okay abo tolabo ruja tongai norok pdf mo nai manai norok naini musung kai pdf download khlaina mana angno tola link bo rirunai okay okay tola thangpinai teitamo tong nai lainai nadi te kaisa nangkongmani hingga oro nationality and citizenship obo tamna na candidate must be citizen of India candidate je apply khlainai bo phatar ni ungui mangala means no tamo bo India wo tongnai Indian ni citizenship manjak borok bo singse ojago apply khlaimana o job ni boge okay then id s limit ruja tongo oro s limit ni bufru ni siming mo kasam s limit tongo mo nini 18 to 23 years jorati ruja tongo tobe norok tolabo nai manai nadi ojago jara SC and ST jodino bini 23 ni saifano bisi gobang umor ni lai tongkha hangkang kai bo bini bagai 5 year extra relaxation bini bagai S rijak tongo upper S limit okay and jara OBC bongni bagai kai 3 years and ex serviceman bongni bagai bahaino busuk 3 years rijak tongo okay bege kono wana na kare nung jatero ni S 23 ni sabi phano gobang ngi tonga kai ni bagai extra 5 years as upper limit ni bagai rekha nong ni bagai relaxation okay 5 years result okay mong bagai kono wana na kare that means nong 28 years jorati nong ajago ri mano jara SC and ST belong khlai and then hakenadi ajago education qualification nong ni busuk tamo nangai nadi 10 pass ungjak hingkai nang amsukaino enap ni bagai nadi ojago apply khlaine bagi tobe recognize board university oboni bisingong na jodi no ni pormene kuno recognize actually amti to kuno mungsa tabusu jara to nugjiya ko je bini porimani board abo kuno recognize sara ni maya to abon bagi kuno wanana ni kri je kuno recognize board ba university ni certificate tongka kai nung ojago apply khlaimene tobe minimum ni busuk tongnani nangnai nung metric pass nani nangnai okay that means tamo 10 pass khang khang kan ni bagai o job apply khlaini ni bagai nung opojukto okay age padi ojago nai ne pibinai tolabo nadi how to apply nung mono bake apply khlaini ni thanga kai nung mono direct bini website link rijak tongo nadi ojago bini je original website official website ojago norok thangi mono apply khlaimane nadi ssc
gov.in ozago norok thangkang kai all lingo thangkang kai norok apply khlai mannai okay mo orobo thangyang kai norok dino o website to thangyang kai norok o job no apply khlai manglak okay nadio ozago bungni apply khlainai nibo jotono norok no information di rijak okay baike bono apply khlainai khakayo norok buji khana nei je baike mono apply khlainai okay bini website to habdi website to habui ozago norok jotono je khlainya nangoni ozago norok jotono mani mana online no okay okay tola thangnai te tamo tongsung nai nale nei na dibin pore apply khlai pai kang kai apply khlai kang ga nung tamo khana na nini busu grang tamo mohairok to semana ni nangmo ediba nadi application fee nung bage application fee busu tongnai nung nen bage nadi 100 rupees only busu 100 rupees nungni apply khlai ni bage o jaga application fee rijaka only 100 rupees na harjangai okay nadi nungni apply khlai kang ga gai o jaga nungni online rang norong accept khlai jangai last date ungkha nadi 1st January 2026 chorate norok o jaga apply khlaimani rang no borong no pay khlai mannai moni pore hangka gai nini je application nung apply khlaimani mo rejected ngai thangnai okay nung jodino nung fee riya hangka gai o jorani bisingo okay nadi te kacha haina hai tola boro phunu pika nini application jodino form kuno mistake ngai thangkang gai ba kuno jago nung simani saya ngai thangkang gai a jago correction khlainani bai borok rokha nadi 8 January 2026 to 10 January 2026 11 PM jora oboni bisingo nung jodino nini form jodino mistake ngai thangkang gai ba error phakang gai obo SMS borong no ri honai nung jepro apply khlayo apply khlai jepro register khayo mobile number wa a mobile number no no borok kaisa notification di honai je nini form nung je apply khlaimani form fill up je khlaimani obo mistake ungkha error rungjak numono correction khaidini borong no nini email o khairi honai okay okay norong jepro apply khlai nong email number ba mobile number kam kumudu khaiton tuni jesini pano rubo norok mudu khadi je time to time bono check khlaiton okay nadi exam center ini je examination center bo bujago nungri manai suppose only ang jodi ne Tripura tong to kai Tripura ne bagi to da tong yes Tripura ne bagi bo tongo abone bagi mokso bana na kri nung buni state to thangai nung obono exam rana ne naya nini state no nungri mano nadi oro 5 number nadi agartala Tripura ne bagi je jara tong nai Tripura ne bisingo boro agartala bo ruiman nai exam center bongni bagi online o jaga wa khulugi rijak okay so mone bagi kono mokso bana na kri no agartala no nijini state no state ni bisingo no nung tongoi no oro apply khlaimanai online nung means tamo nung o jaga nung exam online rimanai agartala wa tong tutino okay buni state thangai rana na mone bagi mokso bana na kari mobile khano kaham khlai rega jotno bagi nadi nungni examination bahai kai ungnai ba nungni subject bumti hai ungnai mo oro bo dirikha nadi nungni bagi o jaga bumti hai question ungni man nadi mo jotono computer based ungnai time rijaka busuk only 60 minute nadi 60 minute rijaka means no 1 hour norongni bagi 1 hour rijak obo no complete khlainai ni bagi je norong exam ro mane abon bisingo nung complete khlainai nang jodi complete khlaimai hanga gai nini je tongmani abono submit thanai okay nadi o jaga nadi part tongo part A part B part C and part D nadi part A subject to tamtong nungni bagi mo online no norong exam ro ni thang ka mo hai manai nadi mon bagi norok pula phono no mon bagi ready tungni kam kai pori di nadi tam tongai syllabus tongai nung bagi general intelligence and reasoning tongai mo busuk 20 marks nadi part question busuk mark nai 2 marks nai nung bagi part question busuk fungnai 2 marks that means tamo 20 question tongai 20 question ni 2 marks nga busuk phane 40 marks ni tongai okay nung jodino ro kam kai then adi part B wa tongo general knowledge and general awareness mobo busuk 20 mark ni part question hai mobo busuk 2 marks klai total marks tongo ojago maximum 40 marks okay so part C one id elementary mathematics ojago tongo busuk hai 20 marks mobo hai no part question
2 marks ni so total tongo jagabo busung maximum marks inkha 40 marks nadi part D wo tongo English hai kaba Hindi no jagabo je baga selection khalai manai any language o jagabo je baga language no select manai nang English sa English no ready Hindi no sa Hindi no ready te mo bahina busung mark ni oro question number busuk tongnai 20 question tongnai part question hamo bahina hai 2 marks ni so maximum question marks nai o jagabo 40 marks mo again nongni nai so total nongni marks tongo go or total marks kan nongni 160 marks ni okay 160 mani nongni o jagabo marks tongnai te nongni bagai duration ekaba time rezaka only 60 minutes 60 minutes ni bisingo nong exam no nong complete khlainani nangnai okay nadi o jago question khlaima jago no bagai question khlaima jago ang no sakabo saipike je tamtamo o jago language selection khlaini na bagai option rezak tong nadi 13 language selection rezak tongo o jago nung English hai kaba Hindi omo pano use kemano hai kaba kabang mani ni Assamese Hindi Assamese Bengali Gujarati Kannada Mohai Udia Tamil Telugu Urdu kabang ma tongo jago oborong no nuro select claim manai naroni exam runani thangpro okay ba norong jepro apply klaya apro no choose kladi bu language by exam runani muso okay nadi o jaga negative mark there will be a negative marking of 0.25 mark of each wrong answer nadi bor horo sar bonung jodino je kono question no wrong answer ri kanga bini bagi negative answer marks tongai nadi mon bagino be careful nor jepro exam runani thango apro belekino norok kaham ka porbu bujbui norok question norok answer khladi nadi jodino nini answer khamini bulung thanga kai busu mark card khlai janai 0.25 mark card khlai jangai je kono question no mahai okay mon bagi je question bujia question no skip khlai ready je bujimani manmani abono no answer runani try khlai okay hake naro jodino o jagabo nungni je exam runani bagai norok syllabus tam tong mohai bo norok ora tolamnai manai norok omo PDF download khlainai nedi tam tong anga suksanane thangya belai keno jora logoi thangka ang jora communication no mo pununani saitungai adi norok je nangmani je tongmani norok o jagabo of PDF no mannai o jagabo norona ang PDF download khlainani link bo ri ranai norok PDF mo download khlai nai o jaga tam tong tamo por na nangnai mohai syllabus ni bagi bo oro rezak tongo okay okay khakayo nor jotono o job notification no chasobai no hunai karon oro kabangma vacancies talamai tongo jara job khlai tongno mosungai tei bisingse o jaga nadi nung jodino 10 pass ingkang ka bana nung 10 jora porjan ka kana nung job no apply khlai okay hambai nor jotono no video no pulani sim la jora payasak nai tongoni bagai bele kena hambai mohai keno video no nai tongni tei norok subscribe khlaina tapogdi tei nongni bayap kising sangabo o video no share khlainani tapogdi jate borbo mohai video bunse sakam manani bagai kam tebo job notification manani bagai borbo obono apply khlaimani bagai moni bagai borbo jotono no norok je nongni mancha share khlai hambai